Mizoram Youth Commission mingin chibai kan bu ka cheu voina hian Mizo Meichia Qatar Airways a cabin crew nilai mek komna hun kan lo nei don ani a voinia hun hu tak sengai lai mun a milo tel pui po hi achunga lom thu kan soya ama sa in ma shwai chibai le Chibele zona kanin zo chan hal meyanga tuna kan in biang biang na ti kanin kom na tur te hi Mizo chalai cabin crew ni chak tam tak te nan hlok pui nge te po kan be sei ani ama sabera chuanin cabin crew i lukum te chuanin engtiare nge tho to te khamin shil te theyengem cabin crew shim hi kum sang ni le som paruk kum top lam ni November thakhan ka joina chanin tuna chanin covid lai khan kum khatsung kha min chol tira chanin tuna chanin kum sari ang ani chu ka ve to mo tuna hianin eng airlines sa nge i tho meka ti chuanin ma in airlines anga ti lo thok ve to chinem tuna hian Qatar Airways ka thok meka chanin kum sang hi som paruk khanin South India lama airlines regional airlines and teteraute chujeta ka thoka chan sang hi som paria ta Jet Airways ka insona chan sang hi som pakwa Qatar Airways vo inni thlengin kala thok chuanin Qatar ai lo tho chuanin in ha tho dan tlang pui te le ram engza nge in thlo chin ti te kha min shi le thengem aram angzong chuan kachiang che alawa chan chu entirnan Spain a te po mun ni a kan lo thlo awang khwan Barcelona le Madrid a te mo chuan chan a mun angzong khan lo soita ila mun za som sari le pakhat ai tama ni in ka sha tuna ta khan kan thlo to mo ram za som sari le pakhat ram ang cha chun la chu ram mun angzong in destination angzong ram khata po khanin mun hi a te mun thwa te mun tho ve ha atle a chuanin cabin crew ni tura nge poimo te mo Mizo zinga po ni chak tam tak tunan om ve mek do ni tuna han Qatar ai thoka Qatar bi ga han dule soi tamaila poimo te nge eng qualification angzong te chon a height ang te katanga khan a poimo zwal pui kha min han sei sak le la Qatar Airways a chuanin hey English hi kan in biak na ber ani wang khan English chu thiam anga ya cha English thiam han soi zau taila kan lo nge dan chanin hei accent nal British accent amo American accent te po alo ni me thema se kha an ngai poi mo ber ani lawa accent nal nei thei chu a tha ma se he ki ma po mi zau do ang hikania isoi tum kha an che thiamem ti kha poi mo lai ber ania chu wang chanin accent nal lo anga in lo in ngai po khan engma zam na tura om lava kan soi to man sha thiam ka pui mo bera chanin height lam hi chu ke mani height a hanin kan company hi chuan an te che alawa kan aircraft azir khan kan ban phak ang zong kha an te a he achan chu safety engemoni cha drup thil thlenga khan kan hey equipment nei entirnan first aid te ang khate ang vel ban phatur ang kha an lu ta le overhead bin han khar zung tur ang khan chan khami ban phak the chin kha ka chang cha to lawa ke mani company website a khan oma mo chanin khami ban phak ang zong in an te so interview na vela po an ban tir cheu ti na interview na khan min ban tir fek mani wang khamo chan wait lampanga te han engtin nge an check em tuna chanin BMI hi an ring ve an ni pon chanin weight tak he chu tu tiang tukin an strict lawa ti me yang tunari chuan chanin ke mani mishing shisel pa ngai to kang kha ani me ka sha thiam dan chuan mo chuanin chu da chuanin interview even nei kha nang ma kha I voi khat na khanin engtin nge interview lo conduct dan te chuanin round anxiety nge om ti te Qatar bi ka khan sezel taila ama a he nge airlines lo thona tuna I thona kha apoi mo international airlines te nia Qatar phe chu kan sha che angin lar em ta khanga khanin iwa ma chon dan te mo interview wa khan round anxiety nge engtin nge interview nei dan kal phung kha in se sak le la kawa interview khanin roundly kan neya chanin around ma sabera kha chanin Mumbai a khwanania chanin mission kan tam thina wang khan pali an lo oma chanin dokan pakha cheu khan lo ne pakhata khan kan vakala chanin khami hei self introduction le question toy pani khat khamin zota chan khata kan tin chuan chu
กันบ้านนี่นะบันพักตัวอังค่ะบังอาคารนั้นเราด่าจานคำมีคำมินบันตีระจาน invitation อังให้ receipt อังอันยังจุเล็กขัดเตเราแต่อังให้มินเสียสักจานคำมีโซอาคารEnglish grammar test อันเดียจานินขัดยังจะโปค่ะEnglish grammar kan test ma khanin he Qatar chungchang Qatar in enge englau tourism atan te po enge anei ti angkha eng tianin project tora lian da khanen an phau chua kha khata until soi kha concentrate da wala ngai thla kha chuan a answer kha ngal ve kan ni chumo English mol mang te te angkha test kan nei le a chan chumi zo a chuan pani in an chuta acha min ko le acha ser kan nei le nei lawang te kha kan soyanga ya chanin kan soina lai te khamin en saka kan ban te kan chon ang te khamo chanin question tamlu tok law min zot le a chanin khatak kan tlin chuan min kan tlin na kha min ko le a chanin atu ka kal tur khan min som le achanin atu kha final interview ni to wang khan khata kha chanin a hun min pe he mi so panga te te la tur ang khanin min siama chan du min thlan tir entirnan dar som a he kan du ang te o an la pondar kwa anga te mo ka dang chi khan du min thlan tir interview te hi injara ma hianin khoi muna te hianin nei china chuan kum tin kha chu nei nge nga an nei munem ti ti khamilo sai sak le la interview hi Delhi te Hyderabad Bangalore Goa Chennai te Calcutta te so me ka nei me thea metro city a hi chuanin an nei vek in ka sha amo cha an nei zin le zin lo lam hi chu kami airlines na he crew amamo dana zirte te ang khan ani in ka sha chuan interview nei tu chuanin mun shang shang a khanin an mani website a po khana langa nga chuan khata khan zukal me the mi zo chlai kal du tan po khan ro ale chuanin chuta chuanin intin nge tu na hanin interview nei tura mi zo zinga po khatiang nei du te antinge an lo invoice sai theang invoice sai dan te an mani a po hei nge grooming lampanga po khanin an lo invoice sai dan tur kha min sei sak le la ni interview tura kan zukal hi chuanin enge soi nu communication skills si apoi mo ma sa in ka sha chanin ke mani englau personality mo kan lung changte engtin nge anzo na kan chan dan anzo na zo how hi soi to pa chanin a chan dan dik ber a ometi ang chi kha ni lawa ma se kan chan dan ang zo kha an ena chanin chutia ang ani wang chanin he kan English a te khanin law in proof to mila chanin hey mani injin tok na te hi apoi mo ema chan chu hey emergency kan ti ang te po deal thei tura min ro mana wang kha chanin chu lo ba ka chanin in chei fel fai za de win chan Qatar Airways bi khe chanin adum levar hi andu china an interview te po hianin chanin adum levar ko dum kamis var te ang chi mo khate ang te chanin makeup te po fel fai da te ang kha ani dau me chuanin dress code ta khan se le tai la pon fen kher te nga em nge nia ke korpo hak thei ka chu formal te chu kan share ka nga dress code ta chai ma se enge ka tar bi ka khanin pon fen te an lo du bi kem ti kha chan he ken ngai poimo ang si te kha lo omem Qatar Airways an interview ni hi chanin open fen hi an du bi ka chan chu chon vela te ser te khatya khan an en thei kha la wang khan mo chanin interview ni hianin an website a poin an tar shin thawa khami kan passport photo le resume updated kha khami kha chan ka soile lok du chu tuna an dan thara chan ama chan kan vakal to nga kan va interview thei ni chu ma se tuna chan online na apply phota tani an manin khami application number te khan ron pe china chan khami kha in kan resume chunga khan zia tel kha ngai china chan khang te khati ma sa ka cha interview kan vakal ma khan mo ani chuanin tu da hanin enge lo hi hanin zo ta ila so hianin he enge indian pona lo thokte nya foreign lo thokte nya intinge lo hi enge India enge currency ai nang lo wang hianin intinge in lak dan chin lo hi kan ram omna khumi Qatar
poisa Qatari Riyals kan tia chutiang chuan kan la maw chanin ma se eng lo khami kha I akarta kan hlolak na karta hi khovel pungpui hana thokani chu chanin I kha kan kalna pianga khan an ma ni poisa I angkhan kan mang thei zel ani chu aw hlo po a chave thokhat viau India poisa a han I thleng nu phei chan mo chave lu tok Noi chuang kha chu tling de nga noi chuang chu atlenga chuanin I chung te chom na chung te chom te po an oma chung te chom nan po atla kha chuan I kalau soi du chu I kan kolik tam tak te po abik takin mizo lo soi la I atlang puin I chung te in nga natla kan ya chung te chom tu te chung te ta na I hei in nga natlak tak tak vek an ya chuwang chuanin I hlo chu a tha thokhat ti a sha thei chuanin chuta chuanin mizo ha zinga han soi tai la tu te han Qatar bi ga han thoki in tamem engzai ve nge thok cheu mizo big tak hi I acha chu ka she thei lo ma se mizo group te kan nei ve a I mizo group a chuanin I mi som ni le ti vel bor kan omin ka sha chu na dang le chuanin cabin crew hi kan lo chef chewa mizo zinga chuanin he mizo a po tam tak tu na han thok mek ten oma he chu cabin crew hi enge a hna hi eng tiang che in nge apoi mo na te angkha milo se sak le de che cabin crew te an poi mo lut to ka ma se I englo apoi mo zal pui su kan omna thanber chu I safety and emergency and tia chia drup na thleng a po I achunga chuang zong passenger te himdam taka thona achanga I la chuak thei turanga zirtir kan nya chu kan omna chana nya chuanin I first aid thila hei naw nei te I naw nei lo te po heart attack nei te po tholai an lo oma chang khatia ang zong I enge first aid lo pe thei tura zirtir kha kan ni boka chan damdoi te le khatia anga mamo angkha flight a chuan kan nei boka mo chan o I chu kan omna chanbul pui ber chu ani adut le chuanin tuna hianin cabin crew in ha tho dan mo in ha tho dan tlang pui te engtianin nge in duty china in duty dana po khanin hei aircraft chunga khanin first class te omanga economy te po ma khatia in ha tho dan tlang pui le nge kai san na chance te kha omve em ti kha min se sak le la I soi angkhan economy oma chanin business class oma first class kan nei boka chanin economy kha chu I englo a service te po kha card mang khan I anron sem to pa vele khata khan chanin business class hi chu I kan airlines bi kan soyanga I fine dining ania airlines taksan train an tia chang ni chan fine dining 5-star hotela I anti ang khan kan ti ni chu chanin I dine on demand te kan neya I andu huna top khan an 8 ni chu chan first class po chu tiang thau chuan ani ta a chanin I kan business class at pe chanin hei anron lo khan an sleepers tur te chan an mut kor zong kha kan lo me veka I chan ki khan first class a po chu tiang thau cha an mut na te kan siam sak veka I an lel thei lu to ka chanin I kai san na chung chang kha chu kai san na tur hi atam lu to ka kan join ti hianin I kan training zo khan economy crew kan nita sa economy a khanin kan ke mani I perform dana zirin kan ti cha MT te khate azir kha min kai san tir le a business class a chanin I soi to khan aircraft chang kan nei wang khwan kan aircraft chen khat khwan first class ane a chen khwan an nei lau ta ni chanin khumi a first class I nei a train hau hian first class kan training hala chanin khumi I first class a I nei a training lau hau kha chuanin business class top khan kai san pon an ti ta a chan khami zo a supervisor te chan supervisor kan ti hi chu economy ya I athuber angkha an vanile a chuan cabin service director kan tile a chan chu thona pungpuya cabin bi ka ani chu I flight deck tel lo khan an thuber le a chan khami zo a khanin hei I a trainer mo khatia ang lampang te chan makeup lama tui te an ni chuan grooming officer te po an ni theya chan I enge medical lama experience nei te an ni chuan in first aid instructor te chan te khan I kai san na kha chu I enge mani azir khan top chin vak anei lo ti la I a omzel o omvezel
zo na dot lia chuanin training chungchang ka hanin zo ta maila engdiari nge training hi in neya chuan khata khan in training chung khan khoi hmuna ti nge in lo in om na ti kha an tum sak chewem in thon hu thleng khan chuan training a khanin ange a feel ve them ti te khamo min san sak le la i englau kan kaldon hian flight ticket min lo tum sak veka min ron thona email a khan cha i Qatar kan tum khanin an mani han min lo muak ngal to chu kan kal na tur zong le kan chen na tur ang kha an lo ro man fel sa veka chanin i kan join lai te phe chanin i hlo kha kan join na changa athak khat na acha kan lak thei do na wang khan khami chunga kan poisa lo man tur ang te khamin lo be mo kan airlines an ti chalu to ka hemi chung changa chanin i kan accommodation hi engkim hi athlon vekania chanin i he electric bill te tui bill te engma kan choi lawa chan kan choi chu ke mani wifi le ke mani mimal he i balance vel khamo khang kha ani top ta chanin training khat chu thani chung ania chanin thani chung hian zirna sat angai ru to ka pass tur chuan athan chu i aircraft te po te shang kan ne ya i enge a fel ve theya zir that lau chuan o ma se i cabin crew te hi chu i min train thaboka i pass tur nge in kan zira o a fel chu kala she cha lau te me yang o ani tak chu chuanin khami zona training chungchang kan han soita interview chungchang a han le lo kila interview a khanin round li omitita chan ka lo enge lo pal tlang to vek se khami zo a khanin I training turin aron ko ma khan enge medical ti kha anga ngem chu India ra ma khanin ati theyem medical ti kha kan training zup joint ma khan medical kha kan pal tlang vek kha ngai chanin I India ra ma hianin atheya chama se kan du na hmuna khan kan lo vocal ve mot the lo ta chanin I an mani zo khan kan ti na tur kha he online hianin I medical kan ti dong khan thil fill up tur kha omani chu minron pe a chan kan fill up zo veka kan submit a khan kan tin tur hmun kha aron lang chan khan bi kan medical ti kha chu ke manin kan tum vek ani chu mo I India kan ti man kha chanin tuna he metro city a le lo soita la Guwahati a thlengkhwan ati thei to Guwahati thlengkhwan ti na omponi chumo me kha zona top lam kan lo nei to me nga ithil soi te ge kan zona katyang ilo chana chang khanin ge achiang thokatin ke sha fia thokatin ke sha tur ang poimo ang chu zal tele enge I cabin crew na tho dan chung changa po chuan atop na per tan chuanin I visualizing a hianin enge cabin crew ni chak tam tak tu na hianin anom mekin garinga abik takin Qatar phe hi chu khovel pumhwa po a airlines chaber pakhat na ni na lo hau mek tu kha ani in kisha a kanga khanin visualize danin a scope hi a chha ITM Qatar Airways si chuanin enge tuna delve du enge ni chak tam tak mo khatanga khanin I somna angte mo anom zia te po in thona anga te po khanin enge a chat zia te khangte chuanin chungko somnan te mo chungko wa support na tan a chha ITM ti te kham han se sak lela ne hemi I englo kan line hi mizo te tan chuanin scope a thavia in ka sha chuanin mizo phe chu kan mi zia hi I hemi line na tan hianin a in me hi ka tel to ka enge I passenger te po hianin mizo enge he thil enge moni I passenger te thinrim do an la om te po hianin mizo hi chu kan mi zia hi he tang 100 ka han I enge beng cheng wak chi hi kan ne lo wang hian I enge kan ti chi ni viau hian ka sha a chuanin tuna te po kan nam kan da tlem ang ai chuan airline salute kan tam to po ngei to hian I interviewer te pon mizo hi min du ve hle hian ka sha chanin I chung ko in nga na tlak na ania na za ania chanin I airlines hi kan lu hianin min training chalu to ka I an mani min training lo se chuan kan dam chung point an training ang hi ke manin kan nei the ngem ti safety te first aid te engkim me mi biak dan ti ang sung he ke mani mi mal po akan hlok pui em ang chi kha min training tel ve ka chanin I enge ke mani poisa chuan ke mani poisa kan tlin ngai lo tu ram shang kha kan airlines wang hianin ke pon ka mu ve pha chanin enge I acha ani tok mai chanin khatang lama I tuimi te in om chuan beidong lo ula chanin thei top cha ula I
mizo te po kan ven wa to azo na te in nei chuanin runzo che la ula chu ka cha du ole tuna khan lula vanil shwai Qatar Airways a thok mek kom na hun kan lo nei ani a khadiang lama tui mi te mizo chalai ten lok na in lo chhar nge kan be se ani MYC hi chalai ti in pui ani angin hetiang lama tui mi kan lo om ani chuan engtik lai pu in kan pui thei reng chewani